به گوره داتا و آمارên dihêne tomarkirin li fermangeha giştiya Sexlemiya Duhokê ku roj bo rojê jmara berkeftiyên vayrosê koronayê zêdetir lê hatiye û boye sedema wê çendê bazar û cihên giştî valatiyeka berçav bi xwe vedîtiye. Lê hawlatiyan nêrîn û boçonên cuda cuda hene û beşekê hawlatiyan xwe diparêzin û demamkan bikartînin û beşekê din dibêjin em bêzar bûyne û me çi bawerî bi vayrosê koronayê nemaye. بس خب پاراستن دبیتا اگر اوی چند کتو یعنی او کسی برانبری خوشی پارزی کمالگه جی پارزی و جاجبر اوی چند ما کمامه آکریه و ده خودیری تکم مترکه و ده همیر ما جبه جکم دا کسی که دیب سلامت بید برانبری من ده بیشنه من از پت حسین بیشنم بلا کرونا بیتمه نکنم بمینش برسادا ماش به ماستر هیا ماجوی ماستر هیا که سگی از خود دکاندارم سیگه هم 4-5 روز جاره که 20,000 شغل ناکن. حمزه رزیکی برپرسê beşê ragihandinê li fermangeha giştiya Sexlemiya Duhokê wasa bo dengê Amerîka diyar ketin. تر 40 سادی او نخوشت کل پارێزگاها دوکانه تمار کردن وان چندرولی درباز بود آبو. اجبر هندیجی یعنی بری نو که ما 200-300 نخوشه بون نو که هجمار نخوشش 1000 کسانی درباز بود و دمی برکفتیها بن اکید پشکنین جی گله کنه کردن ما بری نو که 300 حتی 400 پشکنات کردن نو که 1500 پشکنات دربازت کن. Her wesa berpirsê beşê ragihandinê li fermangeha giştiya Sexlemiya Duhokê diyar ketin ku li bajarî sê avahiyên nexweşxanan hatine terxankirin ji bo tojboyên vayrosê koronayê û lê ji ber berzbûna rêja berkeftiyan du otêl jî nexweş tê da dihêne çareserkirin. پارێزگاها دوکه سه نخوشخانه تایبەتمەندی تین بو چارەسەری کۆرۆنای تقریبا احتوا 1220 نخوشات کن. اوه نوکه ما پلان دانایه کو پتر بوان کسا بن اوید کو نشانت نخوشی دجار دفاع بن. یعنی اگر کسی که دیتر هندک نشان نخوشی دفنه بتنی هلگری واروسی بیتن یان برکفتی کسی که دیتر بیت او کس دیت کرنتین کرن اتنابا اوتلا دار. اگر برزبونا رêja vayrosê koronayê li parêzgeha Duhokê vedgerîte wê çendê ku beriya çend rojan derwazê İbrahim Xelîl hatiye vekirin û xalên sunûrî di navbera Herêma Kurdistana Iraqê da û başûr û navarasta Iraqê hat bûne vekirin. Lewma pêşbînî tête kirin di van heftiyên dahatî de rêja vayrosê koronayê li sunûrê parêzgeha Duhokê bigehîte astekê metirsîdar. Ka ve Emer Dengê Amerîka Duhok.